Najjače da nije fake. Adri novi klip sa Nugato. Adri i Nugato. Koji, je li ovo? Vidiš, pustio sam deo. Da joj kažem jednu tajnu manu. Nekad desi se da jebem dve u danu. Jednu u BG-u, drugu u Luganu. Wow! Nosim nove stvari, ti prelepa si ban. Priznaj mi šta radiš, kažem ti wow. I tango i sambo i twerka, oko nje frka, za njom se trka, mala je broka, lomi iz kruka. Ga, svima rekao sam da ti si ta, fina luka, divlja sva, svima liga nedostižna. Pozdrav gaseri i gaserke, evo nas opet u još jednom videu. I danas nakon dugo vremena vam ponovno snima jedno malo romantično putovanje. Desi Nuga! Siguran sam da su neki od vas zaželili toga nakon dugih 2 mjeseca konstantnih videa o driftu i o driftulji i o drlji i tako dalje. Tako da sad kad smo napokon gotovi s tim kaosom rađe auta i 2 natjecanja uzastopna, napokon se možemo malo opustiti i odmoriti. Uglavnom, šta smo vam pripremili, ništa, idemo na katamaran. Ja, Ela, Nugato i još par prijatelja, tako da idemo na 3 dana malo se odmorit, kruzat po moru, biti usidreni u pučinama nekima, kupat se, malo ćemo izaći po otocima, tako da uglavnom bit će nam chill vikend, zajebavat ćemo se i odmarat uglavnom. Tako da ništa, Nugato je taman stiga, ugledajte mu M3 kako je jeben. Evo, prvi put se vidimo u nepijanom stanju, da nije slučajno u klubu. Bit će uskoro. Let's go, baby. Ti stiš taj notem. Druže, kada bih vidio ovako zajedno negde, pomislio bi da su rođena braća, kunem ti se. Ovako malo bez ništa, idemo sad Nugatov auto staviti tu negdje u garažu. Kocku će mora negdje priparkirat i onda ćemo tu staviti emulju i slikat 2 emulje na M-podu. Bzim, bzim, bzim. Rekao sam ljudima. Šta su rekli? Rekli su da su uzbuđeni, jedva čekao vi ostatak videa. Jel? Šta je odruž, ne možeš da upali? Ali Bembara se čuje haos. Brate, samo mi stižu notifikacije na trovu. Šta je ovo? Boli me kurac! Sad ću ja da pošaljem notifikacije. Livije malo, tamo. Dobro. Hvala te se, kada jesi. Otkupčan mu je ranac. To nije dobro. Brodića. Evo ljudi, pogledajte na skromnog brodića.
Brate, kako može da snima vlogove sa tom kamerom? To je isto ova kamera što ja koristim za stream. Ali, brate, ja nemam nikakvu stabilizaciju na njoj. Onako mrda se mnogo. Moguće da ima objektiv koji ima u sebi stabilizator. Evo ljudi, da vam pokažem brod tour malo ovog katamarana, znači prvo izvanka, znači 13 metara ja mislim da je dug. Naprijed je trampolin, zebaj se nije to trampolin, to je bez mreža gdje možeš ležati i sunčat se. Ništa ono, nema ništa prezanimljivo, tu se može skakat, družiti, tako god hoćeš. Tu zada imamo jedan gumenjak za ići na kopno, ako se negdje usidriš. Onda je ovdje ovo glavno mjesto za druženje, ovaj stol na otvorenom. Tu kapetan upravlja brodom. Onda ovdje imamo ovaj glavni zatvoreni prostor, kuhinjica, dnevni boravak, televizija. A gdje je ovo ljudi? Nisam skontao, gdje je ovo? Gdje se ovo nalazi? Onda ima dvije prostorije, lijevo i desno. Desno je znači glavna kabina, kamo reći za vlasnika broda, gdje ćemo biti ajela. Pogledajte, hodnikić, ormarići, krevet. Aha, on jela će tu da bude dobro. Bračni jedan i tu WC. Pogledajte. Split. Adri. Kad budemo srali, morat ćemo papir bacat tu, ne tu. Nice. I ništa, to se zatvori ovako izgleda. Baza. Pogledajte ovdje prozor koji gleda dole, možeš vidjeti. Ne, ovo je dobra stvar. More ispod. S druge strane ima dvije kabine male ovakve. Znači isto bračni krevet, tu je jedan mali WC i tamo ista stvar. Tako da sve skupa ima 3 bračna kreveta, jedan veliki WC, 2 mala WC-a i još ima naprijed 2 kabine za posadu. Vam pokažem, nije nešto bajno. A jebi ga, pogledajte to ovako izvanka se ulazi. Tu se otvori. Jel ne sprdaš, klaustrofobija naparat. Zovu ga grob, tako da ono. Ja sam kad dite bija mornar na jednoj jahti od 20 metara. Isto sam tako mora spavat u tako jednoj sobici. Samo je na toj jahti bila malo veća, imala je krevet na kat za 2 mornara. Ovo se ukupno jako sam dodan. Sami si spavaš tu. Baš je brod jeben, nov brod 2021. godina i baš sam pitao u curu da će biti dio posade. Znam si guziš tu u rupi. Koliko vridi taj brod, to košta, rekla mi je 1.000.000 eura. Nije jeftino baš, ja sam čekio manje da će... Na kraju glavni? Koliko vridi taj brod, to košta, rekla mi je 1.000.000 eura. Košta 600.000 eura. Jebote živo. Ja sam čekio manje da će možda 300, 400, 500 maks. Toliko bi bio vjerojatno polova nakon 5-6 godina. Evo nas ljudi, isplovljavamo. Gle kako je dobro, brate. Šamane! Pavilio! Pa sad ću se razlijepa ovdje. Ovo će sad biti next level shit. Next level shit. Idemo negdje tu. Evo nas ljudi, pogledajte gdje smo došli. U Hule na Hvar. Kako dobra bleja zapravo je, ovo je baš dobra bleja. Jel to smijem me gledat ovo, nešto mi drug rekao za to, ne sme. Idemo sad ja... Smeš chit, ali ne smeš omegle i kocku i dalje. Nugato sa ovim. Pavilio! Kako je pijan, vidi ga. Idemo do obale, na nogama, veslajući, s mobitelima u ruci. Padamo 100%! Hoćemo uzbiti... Padamo sve! Ajde na kola, ja ću stati. Nemoj pas, molim te, Moram smoćom me reći, svati, Jučer se snimao Ome TV.
Pa, brate, možda dok ne vide, ako neko iz trova vidi, brate, da radi omegle, rip. I, brate, to za kocku ja sam ih baš pitao, evo te, za taj gamble, kao, može da se ne reklamira, pa, brate, samim tim što igraš, ti to reklamiraš, ono, what the fuck. Dobre, uspjeli su, bravo. Respekt. Evo nas ljudi, uspjeli smo, ajde! Ovo je ljudi, šta je ovo? Nema next level shit. Jebi ga. Koliko je pijano, ne znam da je, gledaj ga. Šta ja radim? Gledaj, pipe hitter. Šta ja radim? Šta je s glavom, jevot? Gledaj ga. Ovo buraz moj. Šta ja radim? Sklanjaš mi pogled! Go! Tako! What the fuck? Slušaj ti gore, evo se vidi. Vidi, ja? Nemam taj osjećaj da bi se moglo dogoditi. Ajde, pleši sad. Kaži mu da se malo skine. Vidi tijelu što hoće da se Nogato skida. Dobar. Bravo, familio. Bravo, familio. Adri! Daj! Ljudi, di idemo mi? Idemo, a? Aj upadni ovim ženama. Ja, go. Šta? Yeah, girls is Ja, go. yeah. Kad ćemo upati, a? Ajde, uđi. Care ljudi se žene, jesi ti realan? Isuse! Gde sad deca naiđoše, evo te. Hvala ti, Adri. Eto, može slika, može Sad kad spuca klinca u glavu. slika. Ne može. Molim vas. Ne Ajde. može. More. Aj. Hvala. Ajde, bok. A što si sjebao ruku da kažeš? Slomio sam je. Jesi tu rodi ne treba? A što im ulazi? Ne razumijem zašto ovo radi. Ok, nekoliko puta, ali...
Previše spamuje ovo guranje telefona u facu. Pogledajte sve ove prekrasne jahte Ujebote, gledaj stvarno kako su dobri. koje odlučuju... Ti si lud 100%. Pali ti! Ti nisi normalan. Ti si pijan. Seba! Seba! Šta mi daš ako uđe na jahtu? 200 kuna da uđe na jahtu. A? Jel može? O, nastavi. Ne seri. Sad će da kikuju, gledaj. 200 kuna! 200 kuna! 5 minuta nakon digli su ovaj vrag. To normalno letele si na tuđi posjed, brate. To ti kao sada ti neko leti u dnevnu sobu i tverkuje ti, brate, u dnevnoj sobi i izađe napolje. What the fuck? Do restorana. Ne, idemo u restoran. Jak sjed ti I'm sorry my friends, next time maybe. Znači, Buraz, ne sem ništa u usta više staviti. Možemo ja i ti nešto staviti svoje u usta. To je već neka malo druga priča, koja bi se možda dala raspraviti. Vidi ga. Gle, brata. Koji kadar! Tranzicija ubila. Dobro, zgodne, ali faca je... Što izviri lik? Ovo ide live, jel? Ovo ide live stream. Ne ide live. Editirat ćemo kad je vaša glava probrbila iz broda. Matija, jebote, Matija u pičku. Stvar, ja ovdje ne bi skočio za ne znam koje pare. A, bukvalno. Za 10 eura. Za 10 eura. A, u vodu da skoči to. Loš skok. Dobro jutro ljudi! Dobro jutro! Ne seri, gledaj kako je dobro je ovo. Familio! Evo nas jajela, smo prispavali. Odakle, gdje je stavio kameru? Koja je ovo kamera i kako se ovdje pojavila? Kako stoji ta kamera tu? What the fuck? Familio! Evo nas jajela, smo prispavali sve živo. Probudili smo se oko 1 i nešto i ona sad u Visu. Idemo sad ja i Nugato na ovu dasku. Se zajebava. Grebem glavu. Pa sam glavu. Kak je debil. Padamo. Cijela majica mi je mokra. Sve mi je mokra. Koliko je random skočio je.
Dobar sam mislim da ćemo preživjeti. Dobro. Ok, sad idu slike za Instagram. Drži veslove! Odu cvik. A daj! Opa! Gledaj facu, molim te. Gledaj manijakalnu facu što je napravio. Brže! Ovo sluh je od mene. Vidi ga. Kad ti kaže da je sama kod kući. Dobar je, evo te. A dobar je. Dobro se drži, ja imao se pao, brate, već u drugoj, trećoj brzini. A skok je zapravo bio poenta, okej. Što dobro ovo izgleda. Peti dan zbog. Evo nas ljudi, kao što ste vidjeli bio je plan da idemo na Vis i došli smo tamo i onda smo saznali da na Braču ima jaht, vik i party neki teški, tako da smo onda s Visa se vratili odmah nazad na Brač. Evo nas tu smo danas došli u Bol, mislim došli smo na par sati. Točno, hvala ti puno na eliksirima. Na video, uglavnom tamo ima jedno 20-30 jedrilice koje smo na parkirali. Da, ništa ne čujem, dobro. A ima ih još tu okolo po obali, tako da će biti show teški, idemo u neki klub. I ništa, vidimo se u klubu. Rekao sam samome sebi da noća sam dobar i noća sam miran. A zajebo opet sam ne da mi mira. Dok zika svira, bokom me dira. Ulazi u glavu mi, gube se razumi. Kažu mi stani svi, ali o jebote, o verdost ljepote. Pucaš bok te i nije do vodke. Šima oči, krade ti dekove. U sebi gorim, ali glumim da sam okej. O jebote, o verdost ljepote. Pucaš bok te i nije do vodke. Svima oči, krade ti dekove. Moje široko, široko. U sebi gorim, ali glumim da sam okej. Sad kad imamo 836 promila, vrijeme je da sjednemo u vlak i da idemo kući, jel tako? Tako je.
Ne, Adriane. Adre! Molim? Dobro jutro Dobro. ljudi! Evo nas sutra dan, vidjeli ste jučer koji je bio program i ludnica, znači ajme smo se isprogramirali i izubijali, ali ono, dobro je. Tamo lipo na granici, znači nisam riga sinoć, jutro sam se probudio. Neću, vraćam ljudi, jebote, hoću da imam trovo nalog i dalje ste normalni. Ali stavio je neku cenzuru, svako se nešto ne vidi. Normalno, Jedno tražite jedan cenzur video od njega. nikak imam urluk ni ništa, tako da je to bomba. Čekaj. Kakav budala. Staje slow motion, znaje. Ne, Adriane. Kako je brat izbacio na keca? Naš koji potez? Ček. Ne, Adriane. Vup, Adre! kakav manija. Ljudi! Evo nas sutra dan, vidjeli ste jučer koji je bio program i ludnica, znači ajme smo se isprogramirali i izubijali, ali ono, dobro je. Tamo lipo na granici, znači nisam riga sinoć, jutro sam se probudio normalno, ja nikak imam urluk ni ništa, tako da je to bomba. Bože ga sačuvaj. Uglavnom jutro smo se probudili, već onako rano dosta. What the fuck? Uglavnom jutro smo se probudili, dosta rano, probudio nas je brod kako se pali, kreće. Kapetan jutros onako, ne znam, u 8, ja mislim, već isplovija čez one marine. Ja sam mislio da idemo direkt za Split, međutim došli smo na neku uvalu, na Braču drugu, se usidriti. Tako da smo sad tu kupamo, slikajmo se malo i onda ćemo, ne znam, za nekih uru nazad za Split, nažalost. Uć. Evo ljudi, idemo jedriti, idemo vadi jedra. Kako im je dobro, brat. A nisu pocrnili uopšte, ne razumem. Na koju foru? Nemoj budalo, beži. Kad ti oduzmu svaku vozačku od svakog stroja, on pređe na brod. Ha. Ljudi, dižemo jedra, sad ćemo krenuti jedriti. Evo ljudi, prošla katamaran. Sad će brati jahtu da gazi, ono ko motor. Sad će nas valovi izvaljat. A nisu strašni, bez veze su valovi. Koliko košta da se iznajmi ovakva jahta na nekih nedelju dana, fazu? Ja zna neko? Kao što vidite ljudi, jedrimo. Eva glumi jednu. Neki kažu oko 9, a neki kažu oko 2000. 3. Baš me zanima, jebote. Iznajmi jahtu Split. Najam plovila. Evo, nedelju dana 3790 eura. Jel tjedan nedelja? 10 plus 2 za 12 ljudi, buraz moj. Znaš ti šta je to? Dobra je. Da, skroz okej. Realno. Ali nema te, nema ove bungee jumpove i ta sranja. Znači ovo je vjerovatno skuplje.
Laka pretraga. Pa jebem li ga, ne znam šta mi treba, ali dobro? Evo nas, stigli smo. Pa dobro je, to mislim, to realno kada skontaš, s obzirom koliko ljudi može da bleji na njoj, to je top. To uopšte nije toliko skupo. Samo, znaš šta je tu problem? Trebaš imati 12 drugara, 12 prijatelja sa kojima možeš da ideš na jahtu. To je već malo zajeban. Nije loše, a? Nije loše. Pare bi skontao, prijatelje, to. Ljudi, znači, ovo je nenormalno. Lele! 3 kune gore. WTF. Gledajte M3 kako izgleda, znači, strašan. Evo nas ljudi, nazad u garaži. Ostavili smo tu 2 emulje, jednu kraj druge, sad ćemo davat gasa pa ćete u komentare napisati koji se bolje čuje. Kakav se ovo govna ovdje? Ne sviđa mi se taj zvuk, iskreno. Neko mi je mnogo piskav. Znaš, neko kao ono... brate. Znaš, ono mi je nekako kao nabuđena kosilica. Evo, ovo je već, znaš, ovo je već meda. Ne, nemoj više ovo, daj samo Manugatov da se čuje i to je to. Eto ga ljudi, čuli ste, sad ocijenite, jel vam draži ovaj stariji zvuk koji je rižano ili vam je bolji ovaj duboki novi zvuk s ovim... Duboki novi. Što rekreira zvukove, brate. Nije loše, moram ti reći. Eto ljudi, bilo mi je drago i bilo nam je zabavno i moramo ponoviti odmah sutra ponovno. Nećemo sutra, prekstra. Da, a ne znam jeste vidjeli, to sam na početku streama gledao. GLC kupe new model. Izašao je novi model kao što sam kolovo još, kad sam ono kolovo buraz. Evo premijera, juče izašla premijera. Novi GLC. Još nije izašao kupe, ali kad izađe kupe, brate, ono mogu misliti.